Aray birde 19 sastaq olan Suntar rayonigar Bülüşen nehliger askolunu bitiramaran qastahılbın radist den Karl Marx atından kolxoz ete ol haqqa üleli jibitim. Ta radist den buladı. Bile böhölek radiyatın ıtar operator den ahtaqtar ebitedu biligin ebite bullu. Ona ol bile askolunu bitiren kalbiper bu radyonu bilir ebit bu ol mana radiskin yakadiyan ana bıttıra. Ona harserde varangan altağa radyonu kol buğun радио приемник, ванна усилитель холбангон бөһөлөккө трансляция гытаган. Надо воллагына хәбет председателя тоомет биллерини бердагына оны беребин. Вот. Күнүс боллагына уат калбат биреметигер биле дизелден хасерде оны киер хол булыр вот. Күнүс бәям кыраманны генератор мотордакпын. Оны хәбин. Ona ol motorundan ya uat perinen transляцияны гытабын. Оннук ырыттак мына биле 19 саспын толбутум канна моустар бүтәйгәр арай военкоматтан повестка келле. Армия барар болдум. Оннук апча барар күнүм келле. Иям болла ана Арсерда осколага үлетер барда. Беги онна үс балтылар бүнкетте ие бинен олар обут. Ага бүтім олағана қоту үлаға ұйтанға бішбіттері. Верхаянскай районығар. Батаға алыйта ден сирке. Онна үлетер бар артыры дәтті. Жал оққа минің тұрар. Бәйін көріңгін ахар, онна тан барар де. Онна біле машина бар ехтағата Сунтарға. Бәйім оннық тәріден мен бараң алдым. Сәп, онтан ол сборный пуңа Жокускайға жамарамыты самолетінен көтеттілер. Читаға дылы. Читаға түйен марамыты бейгіне онтан пояғынан пояс колордан еттілер. Онтан Алавианайден станция түйен маранжа онтан машинандан аянна, чағаңары күрдік аяннамыд. Жабіле час бітер тейді біт. Онна үхіс армейскай, артиллерийскай полка денге тейді біт. Мегені онна банникка хуян бараннар тағас берділер, солдатскай форма. Онна карантинға ұқтылар. Әлбәқ бейт. Онна қас біте-біте болдар. 200 бейанча бұд бұғылақ карантинға. Жол карантинға bir hasserda turaranlar aray stroy dan turdak butna kalen ıytalastılar. Ja kim tugu hatırıydı mandık. Ondan müzikalnay instrumenga onur kibevit bardo de выйти из строя демолла. Tamen olindigar skolaga 3 yıl dуховой оркестрга турбаға онюрга өремитим. Аны Бülüşen'e вернер тақмына билеген билилах композитор тон баконник Павел Гаврилович Акимов духовой оркестр теребитер онна ойнабытым. Онна қопқұрдық онюр болбу пут. Ондағадан біле истиға мағай халдат боламын. Тақсан кәлдім стройтан. Сөп налево дем болла. Онна полковой оркестрга хыджан дем болла. Ана онна хыджар болдum. Шунай онна ойнатан көрділер. Да ты же готовый музыкант, трубач, ден нота берділер, маны öğrettiler. Онна марштары ойнюлар. Ойнюр, духовой оркестр. Харсердайы развод болар, полковой развод. Антон Алтачаска развод караулов болар. Онна бартиярыл оркестр ойнюр.
Я оннук ойнятым, үйретелетим. Онда сразу уже разводтарга ойнахар болан алдым. Сөп, онтан жа карантин мүт бирей боламарам бүтті. Аны біле дивизиондар ден артиллерийский. Дивизионнартан апыхандар кәләннәр аны бәйләргә специалистлар талалар. Я кем тугу билер иден, кем тугу хатыр иден. Антан әйттеләр. Радиотехниканы билер бар диде. Каста боламы таксан келди бит. Мен эме тагыстым. Разведывательный артиллерийский дивизион демал. Ана нөҗәннәр онны контрольләр. Техника бөгөне иңен раз радиолокатордар, радиодальномердар иңен. Я чугай дем болды. Я та карантин мето хобо бүтән бараннар бүтән гәндә апыһардар календа иҗабарлар. Бәйләрен тохтаргар дивизионнаргар. Аны ми мола бу җаһи булды. Böyle оркестр начальника Нуча, Крыбой лейтенант Халер, оттан разведывательный артиллерийский дивизион командировала она Улхомбою Нуча, подполковник Тверитневте, календар для водяслар. Он мой, где-то разведдивизион командира, оттан оркестр начальника лейтенант Волода. Так, товарищ подполковник, он же уже готовый музыкант уже. Он у меня уже на разводах играет и не где-то. Антон, подполковник, когда Антарбанам баран этого. Ну ладно, Третьяков, сам выбирай, куда хочешь. Он меня то куда там. Бұл оркестрға бардақ бұна 2 жылы бұға ойнан тақсығыбын музыкалар. Оны көребін, ол аттарға өсөбілі гитарынан ойныр вокальный инструментальный ансамбльдақтыр. Енегенен оннаманна осколаға баран вечердерге енген ол бұ оннаманның ырдақтарына баран ойнылар әбіт. Оны токуйдатыма. Жай қата бұ музыкалан ойнан тағыстақ бұна бұ солдат олағын білем дағы уақ. Ол автоматы да көрем уақ. Диханатым. Ол ен не деттағаны атабе биле тох ачатау итибет олох маннык коммунистический ити боллагы. Едойдны коммунистскүргә ден. Ванна Ленин хәбит алгабыта төбөтер хәҗәр боллагы. Учиться военному делу настоящим образом ден. Олох по плакат по харамин по бутуран курдук. Ол ен такой дамар нәттем. В разведдивизион дедем, Вот, молодец, это подполковник, ванна и жавар дамиген дивизионга. Ден жагынан жигнах беле бир олоғата қанна сүппе тағай демаран жигнах солдат олоғын жагынан білдім 2 жылым әлде. Хоторо бігені біле образцовый артиллерийский полк жагынан хоторо тактическое занятие, то хаследа был кучу политическое занятие, турдың дағаны кросс сүйраған, аны Забайкальяға кислород тибет әбет ана тақа кәлін аны истеп болады бүтінні бастен хуақ үйнәй отыре. Жай үйрақтар кетелерге бар бақталаға генере кірті үйнер. Қасында кросс сүйрәбет, онтан ол үйрен кәләмет түйін тибәкка біле тыға бұрағылды бұт балық күрдік әппәң нәхен бәғады. Күніс әбет жүгі ғырдылы тыңан күйгені көп біте оны айыр. Koyuk kadlı. Olda balar hecabıt. Min ata onda ulukan kuş takpa ki de bol batarbın. Hin kop kurduk beyabın hin kanabın. Hinyangan turnik katardınabın. Burusiyaga normativleri tolarabın. Böyle casual atten gimnastiskay tarillerin ıstanabın ödüden. Anturan batarya eden bir yanında. Divizyonga batarya araksa. Радиотехническая батарея РТБ денге бем 5 халдаттан мен 5 бастакай хүрәчиләр игәр хаҗабын мәлҗе первый пятерка хаҗабын хүрәбен ал хакка эдер хаҗан такой кадл хүрәредем пенсия бар якпадылы күрәктә еләргә мәлҗе хүрәчи белә вот я хонны колус багыланда ал
Юрак бего постоянно караулга хатыра жабыт учения барабыт. Ол хаҗан Кытай кырыны сетгәр баран окопа кастан калбипет. Бу 69 елда, 1969 елда колун тутарга Даманская кытта Даманская рига Кытай кытта капсыгы болар ул бутады. Мен агана колөнем онда историяны белер жоннор өйдүлөр аны. Я няган тыңа нах бай болы ханята сотро повышенная боевая готовность. Готовность номер 1 дende истерика бага. Аллах хериле хевлиген де бу күн бүгүн күн хасын сериле барараты белем хожа. Каскаган кете жаган скаткаган кете жаган автомакын хүгө жаган вешмишоккар ынзы сухпайгын хүгө жаган де белем хожа. Арай патронлар бербетактыр. Это биле де боевая тревога детлер дагы патрон берелдер. Ханнык белем хожаган да юрак багата. Жанна мен көрбүтүм. Бу Хевеска армия жакчы модунда күчтага биттен. Биле Забайкальский военный округ полигона бар. Мен улус балабы терип чоголдатсан ден хирге улус бала тагамды. Онда Забайкальский военный округ полигона бар. Тоқ бар серилер артиллерия, ракетнайдар, танковайдар бары келен онна ыталлар. Учение бага болар. Антрон самолеттар келен бомбалылар, ракетаннан пулеметнен ыталлар, зенитчиктер ыталлар. О, я биттен чугас багай, няган почти көстөн турар. Ото учение бе тактика хаҗар битер постоянно на хаҗар теме. Няган постоянно көрөбүт. Снаряд бул осколок турабы, воронка, ол бу улган снарядтар ыталлар, ракеталар ыталлар деген беле. Учебный дарбыгылах эстебетактар. Буттара. Вот иннегенен да ол учениялар боллактарда жа аяннан бараннан бустубат колонналар алар. Борын транспортердер, танкалар, ракеталар, ingen раз техника бего, онтон самолеттер көтөлдөр үлгөрдүк, самолетты сус бего, аны туран вертолеттер көтөлдөр. Иннерак ба сабактан көтөн токкан кастыратынан көтөн көлөлдөр, маны кумар курдук, маны көлөн үдүгүнөн алалар. Оны анрасаға қабара хүтен алалар, инникілер. Отта кәнникілер өссіде аны таққа тұралар, тақса тұралар. Ол декі илін хавақ декі бара-бара хүтен ала тұралар. Да, модындағаны күштәқ, әлбәқті болар әбеттен, де көрі-көрі хөға бөн, онна біле олаға қайджар. Да, онна тәбі арманны кәме сана керер. Бұл маннық күштәқ модын армияны тоқ көйеғайды. Да, кірчікті оннық бұғылағады. Да, оннық болады, бұғылақ дем болады, сақшы оннық. Ja, onluk ja ikkel ulus balamın erdovoy tanhagalamın serzanından отделение командирынан улус балан бүтер ал 2 жыл бун. Ja, онно жер дойду бөгөнү көрөн ол Кытайга тие, Кыргызстанга тие баран раз Чугостагы онно кораттары Забайкальяны, Стеби, Даурияны көрөн. Ja, жакчы бу армиядан Эдер волга жакчы олох надалах тоқ тунаха жүгөй олох школада. Элбәккә өрөп бите, элбәккә ип бите жакчы армия тан вот. Солдат тен отой букатын нушалет тахам находчывай та маны булга сөйттә тугы бартын сатыр бит төлеттен толлон турбат. Вот. Анярат нуша фольклорыгар бар дәте солдат оннағыр сүгәттен ши әвітір қағыны бұғарар ден. Да, хеті хөлжан жағыннақ байытық олыс балан кәлбітім. Болымыран еті жағыннақ бай олыс баға ардығар әңінер ас түгендер бар болалар. Ол күрдік күліләқ байда түгендер бар болалар. Онтан бейдестерін капшада қамандық. Беге бири таштақ казармаға олробут, бейгі батарея бұд. Онна 3 батарея бар. Разведывательный артиллерийский дивизион топогеографической, ТГБ-ден, радиотехнической батарея, РТБ-ден бейгені. Онна батарея звуковой разведки БЗР-ден. Барта ол хаққа анығы техника бүтінні. Олақ бастықытыл ден, техника бастықытыла. Онна рядом территория военный городок егер Төрді тәстақ тас же бар, онна біле огневой дивизиондар.
No, jignak böyle puşkarдар den atı be bağlar. Aha. Tolar bularga puşkandan edallar. 37 yılдағы системаларынан. Вот. Ол оңба коридорда казарма бут. Онда килер тикетта ортотна килерге онда утары тумбашка тагар дневальный турар. Обязательно күнайы. Онда булар белинге көрдік сотовый телефонын инде билде турар. Ух, 1969 жылдаққа биянтан қайда бар. Биян 2 жыл анарата боллаға ди. Онда истен амандык ыянар белимандык радио бар кнопкаларда. Селектор ден атанар. Ол селекторнан журнай частан онда полка командира мандык дивизионнарга туах дневальный нөңгө арас беле жагалдар берер, ыйтар. Саңарар. Онда Сидоренкоден бир хохолола бар бейі батарея тигер. Мандык ча ого болла. Онагыс 19 жастақ ол ого. Арабай багай инеш бай коластақ. Ода дневальный ди турар. Ол турдагана селектор колбодан тас кына колбодан келер. Олла бей полка вот командира боллана подполковник Чупрына ден кырамақтақ лақақ құрдық бұрабай оны кей әпті қолға деймінде Плацка полка балтыратығынша кейләқ полка стройда атауын оны командалы атағаны бұрманы әтеңдергерін құрдық. Иериходская труба ден атты бұтал кейіне бейге испедігер қолға аттан. Микрофон ақ, мандық Плацка командалдар, ол қома Плацка. Атак трибуна микрофон бар ол қадағаны. Аны да орайда әтіңдергерін құрдық командир қола, полка командирін қола елдер. Дневальный развед дивизиона. Сидоренко вот чикаскелоты амаран, селекторы колба амаран. Дневальный развед дивизиона рядовой Сидоренко. Вот что, голубчик, позови-ка к селектору старшину радиотехнической батареи. Где ты? Все, таби Сидоренко вот он коридор устункай амаран тугакка бар бияна батарея. Вот тугакка. Старшина РТБ! Тебя полкан Чупа к селектору вызывает! Деп қағы тұрары, яғыныр. Оля, туақкалей, қолқан өттанды әтіңнергейді, да? Ты кого, сукин сын, собачьим именем назвал? О, били, Сидоренко, вот это нам қара амандық бала алла, били, селектор қолбаны тұрары, истен тұрары, әйбет, полковник командира. Виноват, товарищ полковник. На виноватых воду возят. Знаешь ли ты это? Так точно знаю, товарищ полковник. Молчи, дурак. Нет, молчу, дурак. Да ты еще это, да я тебя на губе сгнию. 5 суток ареста. Есть 5 суток ареста, но, товарищ полковник, замолчи, мерзавец. Фамилия. Дневальный развед дивизиона рядовой Сидоренко. Ты позовешь старшину или нет? Сейчас позову, товарищ полковник. Отставить опять? Я сам приду к тебе в казарму, я тебе покажу Кузькину мать. Демаран селектор Ласканан. Хавулдар ты айлинна? Оде, накаста болар эбит темалла. О, би оны казарма, би оны истебете олаттар күлән бұра хоқытабыта. Би ола оқтан алды. Де, кетенникте егін арас төбелтелер бар болалар. Онтан арай бейді болағына өрібіл күн өрітелдер онда. Ленинская қосқа сайын бұл. Ленинская қос дем бар. Онда телевизор бар. Кіра, Османлық жай кіраннақ телевизор. Аны футбол көр оларды бұд. Онта бұд біле помеха беға біле сопқалардақ, ол сопқалар мәйділдер бұғылақ. Қар беға маңдық помеха беға куханны көстір оқсайынан. Оны біле бір Витя Плетневтен әрзәнтен хеджар жарымай бағай, қатыңыр бағай уал бар. Оны
Ya olaq bile çolaqan jedapşina bir olaqan huğata ereri hem bir manık kıralan var baxanda buraya. Delbe bile çumoguna açbitler diye kadı. Nuçalar beylere oğullarına. Onu doktorlar ba. Ну-ка, Витюнчик, возьми швабру, полезай на крышу и отгоняй помехи от антенны. Кейбит искири бақпағай, ағыз класс өрәқтақ болымаран жалдық. Ырақан қанныған деревнеттен хыджар бұйлақ, әрзайн деревнеттен. Швабрала маран, таққан харайы, таққан харайы дер антенна тағыр тұрыра тоқтыды. Манық талп бақтынар, онна ше үйақсәргінер еңін, Egen rastig uyaksa küsütsüdü nahrin dedi de dal batıldı. Ol bremega divizyon замполита аларынан тиен калла. Капитан Волошин дед. Я говорю, рядовой, что вы там делаете? Он кейвит волшавара на маннак винтовка гордых кто там маран, честь веры маран. Помехи отгоняю, товарищ капитан, от антенны. Она была, не стоит по. А что вы так материтесь, товарищ рядовой? Окей, ведь волочей сора. Напрямик, нахрен, товарищ капитан. Капитан. Я говорю, ну, слезайте немедленно отсюда. С крыши дядя замполит. Я не раз жандар бар болалар там. Хаяхне. Кихелпех армия Каспийди ки варта эңин раз биле ойна краски эңин раз деп терделе биле. Да, этенне карас түгөннөр бар болалар эте. Да, боламаран атажа 2 жыл аннык билдебе каспыта. Хесери ката мен жол болбатага. Онда этенне инники Канагаски бол батар дағаны сатан әті. Енді ғанан көнді дағаттар. Бары жаллақ болың, наравай болың, әр жан аймағы олаттары барыларын хобо сарсын кәләрі тұрар ағал өйдіні көмішкі әтшілер күндерінен мен балағана еті көні өрәмметчә Советскай армия күні ден аттығын Советская армия халдата бола хажибутун быйтынан. Онна жа андаганы шари аңнабатын мәлже жоллоқтук элах қаллан анныгар олырок кайын.